हेलो नमस्कार माय यूट्यूब चैनल तो बहुत गरम आছিলে ना गरমৰ কাৰণে মানে বেছি গৰম হৈ থাকাৰ কাৰণে দিনৰ অলপ সন্ধিয়াকে মানে এনে অলপমান ওলাই আহিলো ফুৰিবৰ কাৰণে দিনত একদম গছৰ তলত আৰু গৰমত গিঞ্জি পিন্ধি বহি থকাতেই হৈছিল बहुत माने इने हाहि थाके किबा कब दिले माने लाज पाए एको नकाय कि हबो आइ यूट्यूबार হৈ বলে सा বতৰ তো গৰম কাৰণে বহুত গৰম তো এই গৰম কাৰণে মানে কি কৰিছো গেঞ্জি পিন্ধি আছো গেঞ্জি পিন্ধি ভিডিওটো বনাই দিলো गरम ना बहुत रूमर भीतर सोमाब नरो चाब नरो থাকিব नरो बहुत गरम की करिम उपाय नाय समझ रहे हो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।